Манатай Бектурсун уулу менен айтышкыла турган төкмө алты тилде ыр төккөн, ыр төксө да шыр төккөн Идрис Айтыбаев. Бешинчи жұптың жалпы пайы Асылбек Маратов 64 ұпай, Шайлөбек Отунжиев 60 ұпай. Алем 6-шы жұпқа Чүй облысы жана Арт Сквер құрылыш тұрақ жая тапшырмасы. Чүй облысы. Гербенің ұзақтой жол басқан, керіліп жігіт тоңырдатқан. Су төгілгістой чайып алтып, сұлусу мінген дой жорғаттан. Қамба қайдайдой қарысы қазын алудың ой тапқан. Мақтаныш қылған дүйнөгө манасы болған чоңдастан. Буйдалбай чуркап берсин деп, бүгін мағада бір туған деп қол чапқан. Ақ қалпақ елді сағынып, айтышыңарға қамынып, мен бүгін ашып бір келдім торғаттан. Арғымақ жерін сағынат, бұл азамат елін сағынат. Қымбат туң алато десем, менің қиялым судай доң ағылат. Саламдаштым доң елменен, бүгін санамда жүрген аруақ. Құрчалған елден кетейім, бүгін құсалығымды дойдарылап. Жуңғодон келсем, атайын жалғыз чүйдің ырдасам, маға жеті дубан тарынат. Еми баянда байсам дой башқарақ, бақтылу қырғыз дой мекені садырауым айтқандай, диги баткенден бері дой башталат. Орчунду тарық 3000 жыл, ошымдан келіп тақталат. Жаштардың шары жалалабат, мына жаңырып күнді дой шаттанат. Орда құрған дой манасым, оматту жерім дой таласым. Ой, мына кей ысық көлдің дой байқасаңыр берметін дой тавасың. Нарық нұсқанын доң үлгісін мына нарындан жина боласың. Бирок келгенде белді чақырған, келгендім барын батырған. Ошо кенен чүйөзің ғанасың. Еми қалқы қардың тоқ баққан, мынаған досым келдің ош жақтан. Бұқара қардың тоқ баққан, бұлбұлым келдің ош жақтан. 4 жылдың ұшыл алдында төкмөдөн сендей дос тапқам. Үн салып бала чағыңан, үлгілі шықтың топ жаштан. Төкмөдөн шыққанда тұлпарсың, тұяғынан доң от жашқан. Бүгін көркөмдегі төгіп ырдасаң, ошо көңілдер толыр бош жатқан. Емің алатоның қойнында нечен аламан, нечен топ болды. 5 жылдан беркің айтыштам, о беренім досым жоқ болды. Бүгін ой шыққандан елдің алдында, досым чын сырын айта тоқшондың. Ақынсың озғың алынған, алқымдан ырыңдың ағылған. 7 тілде шыр төгіп бұл жер шарына танылған. Ошол қағылайын жан досым, қандай төгөт екен деп, бүгін ұқсам деп тұрам жаныңдан. Қылымдан қылым қырытқан, еченде бачыққан данышман. Қырғыздың қиын екенін өчір албайсың тарықтан. Болбосо досым Манатай, Қытайдан келіп өзі да сөзіме құлақ саладай. Ақиқат айтам алделе мойнынан алатай. Бабалардың ердігін, бабалардың шердігін
көріп мына бір кесте айтылу Қытай империя өздері бағалап қалышқан байырқы біздің бабалар Енесайдың етектеп Енесейге барышқан же болбосо кечеле орыс менен достошуп көкүрөк менен октошуп батырлары Кыргыздын Берлинди барып багынткан же болбосо айтайын мынабындай айтышың боло бербейт ай сайын о калайык туугандар коңшу болуп тургандар кечең эле казакка кыйын болгон азапта ачкалыкты көрбө деп азапты тартып өлбө деп жусуп атам баш болуп аштыктан сактап калышкан ошондой болгон бабалар жаралганын намыстан кан манастын урпагы кагылайын баарыңдан жашың менен каарыңдан бак кетпесин түбөлүк мактанып айтып жүрөлүк Алла Таалам ар качан ала тоону колдосун Кыргызстандан эч качан жамандык деген болбосун каада салтын унутпай эч ким менен урушпай момун болгон кыргызым кичипейил жөнөкөй сонун болгон кыргызың адеп менен өсүүдө ала тоодон улгузуң дал ушундай болсо экен да болсо экен мен айткана тилеке о мен деп кана бул калгым ала кана чабып койсо экен. 5 yıl boldu jok boldum janыңа geldim toktolдum сагыныпмын кашымда ала тоо кыргыз досторду амансыңарбы баарыңар жашыңар менен каарыңар 5 жылга анда кеткеним азыр санап айттың да эмиң өзүм эстедим себебин андан айтайын алдыңарга кайтайын сагыныпмын чын эле эстебеди ким эле мына кутман досум чал деле жооп бердим ширеле келесиңди деделе о турук соктоп турган мен беле өзүмдүн өзүм катышам деп топтоп турган мен беле айтайын да келейин эң биринчиң рахмат чакырып мени кошо алган кутманга рахмат айтып берейин. Эме жана тактаганды токтойлу жаттаганды токтойлу андан көрө келеле кенен айтышкырып береле мынан эң курук мына биреге уюштуруп айтышты акындарды тартышты бизге чейин акындар эчем бир сөздү калпышты сахнаны мынтип карасаң артин деп турат жанатан эң сонумунда курулуш калаага жасап бурулуш 15 кабат ашалган жашап жүрөт жашоочу калың элден баталган эң группкаң ийгилик иштерин абдан баалайын мындан дагы чоңдорун ийгилигин каалайын мына бул сонун чүйүмдөн борборун бишкек үйүмдөн эң групптун кылганынан элим көрүп сүйүнгөн о курулушуңар чын эле кубаттуу болсун үйүңөр ошол үйдө кубаттуу үй бүлөлөр жашасын уул кызды сүйүңөр ошол үйдө жалаң бир жакшылар гана болсун дейм эң куруктун кылганы элге жактың рахмат гана бир алакан чаап койсун дейм. Эме Кытайдан келип сен турам Өзбекистандан келди деп жанашыпмын да мен турам чет элден келген кыргыздар деп карап көрсөм тең турам бабаларың баскан жер чүй деп мактап айткан жер түндүгүнөн карасаң казактар турат кошунам түштүгүнө барсаң сен тоого барып кошулам аларчадан отурам болбосо күн чыгышка бара алсаң ысык көлгө жетесиң ысык көлгөң ушундай суусун барып кечесиң батышына кете алсаң ордолуңошко жете алсаң үйүмдө бир күн каларсың ата энемдин ап келдим ак батасын аларсың дал ошондой келе бер үйүм кенен апачык убактыңды бере бер келип калсаң кубанам мана тай досум менеге. Эме о калайык туугандар курулуштун анда мен күнгөй менен төскейин азыраак антип айтып кетпейин ыраазы убак болгондо аны дагы эстейин
O kuruluştu salganдар, işkerler osol balbanдар, ırazımın kılganға, burburum çүйüm özgörüp, kulpurup günde turganға, bir ganan emes suranıç, uadadan bulganba, tarınıştı koy boңор, 2 жылға деп үй satıp, 7 жылға çoy boңор, suranıçım bütelde, kıyın müşkö salbaңар, liftin anam bütpөгөн, oşondo үйді salışıp, uadası güçtögön, dal oşondoy kılbasak, үйgө kelgen adamдар, armanı жоқ çırgasak, dokumenti bütellek, alı kolgo tüşellek, жерді satıp alasың, ay dokumenti жоқ жерді elge satıp salasың, elin anan gelişet, бүтпөгөн oşol үйüңöň anan saga tebişet, oy oşondoy jumuş kılbasak, taza tuuraң iştesek, el menen koşoңu şintip, biyiktikti tiştesek, adaldan tap tamaktın aramın tamak tiştesek, en aramın tamak içmesek, anandağı jaşoçu. O Bişkek'e gelip karadım, kvartal деп аталып, Kıtayski kvartal, İtalyanski kim bilet başkaça olup жашарып. Oşol atalıştım büt barın Kırgızçale koy sokçu, Kırgızçaleň atalış oyna sokçu, tol sokçu. Anan jaň үйüne bargandar, үйgө kirip kalgandar, WhatsApp gruppanın açışat. O gruppanın içinde bir orustun aynan barın orusça süylöp jatışat. Oşolordu görgöndө jürögüň jaman açışat. Oşolordun aynan eminen mına yetemge dep oyçuldarыңdan uşinti tartışıp ele jatışat. Kelgeleň oşondoydu toktoylu, ediň emne günö var, andan göröň oşeke, a degen tamganına koşboybu, kının oşol janına, katkalaňy bar ele, kını dagı koşoldu, beline mına belgi var, gısındağı koşoldu, oşenti bele gelgele, tolukta bele koyolu, algandı koygun tuğandar, koşkon gele koşolu, Kırgızçanyň oşenti bayıtıp gelçi tosolu. Anandagın aytarım, bir nerseni baykadım, oň ayılda turgan үйüңөр, ayılda jaşap atkandar, koyçu ayılda ele jürüңөр. Atamdan kalgan үйümdü satamın dep turasың, borboruň oşol Bişkek'e kaçamın dep turasың. Jönele turgan akçaňdy toňdurup emne kılasың, ey bitondu үйgө gelesiň, çoň kılam dep үйüňdü, jogotup alba sүйüňdü, andan göröň ayıldan, ırıskı bары jayılgan, oşol jerde şartyň bar, ayıldan emne dartyň bar, mikrobu jok toolordun arasında bolsoňor, je taza turpak tebellep, 100 yaşka barıp tolsoňor, oşonun özü bakt eken, emine boldu tuğandar borboruňa kaç desen, o borboruňa gelseň da, tar bölmögö taraşıp, tüşkönüňden payda jok, gelip algandy köp gördüm, alar jaşap jatat ayla jok, eminesi bolsa da, mülküň eger aşsaçı, anda gele bergin tuğandar çüyüm eşik açsaçı, bирок bar turgan oşol nerseni satkanга ança şaşmaňar, eň ayaldarda tüşünbeyim, güýöňördi gorgulup ne payda kıynap jatsaňar. Geldi gezek berim. Akıtlara gezek berim ay inşallah. Hay andaman atay meni geçirgin, güýütüň bolsa getirgin, gezekti berdim men saga, gökürökten emne bargana ırıngdyň ırdap çeçilgin. Osman kulatam suyaktı orguştaytırın ozungan, jogorda köp temanyň aytdyňyz, men oşol bardygyna koşulam. Ydyrystyn doý göňüli bugün asmandan uçkan kuş eken, Mınaň eki dostu baykasam el aldında tuş eken. Siz Özbekistandan geldiňiz, men Jungo jaktan gelipmin. Üşügöňge şişigen tuş bolot degen uş eken. Idyr sözü do mergendey, bulay tissa köptü jengendey.
Күрөшүп калсам бул жерден күчүнө турам тең келбей. Бирок иргеп койгула мени да бүгүн Ыдырыстан кем көрбөй. Мен үчүн оң ачылыш болду бул айтыш, чиркин аяламга жаңы келгенде. Саймалуу тоону самаган менин сагынычым дагы бар. Өзөгүмдүн өрттөгөн таарынычым дагы бар. Кадамы жетпей айтышкан айылымда канчаң акын кардал. Эмиң айтыш фондко 25 жыл болду деп ар кайсы жерден бакырды. Канча айтыш өттүң айтылуу жалаң казак туугандарды чакырды. Манас театры ачылды деп маалыматтарда бакырды. Маңдайлаш жаткан эл элек бизди качан маани берип той чакырды. Казак туугандан кем көргөндө канжаным менин доң ачынды. Бирок эл журтка бүгүн чыгарып эң эмгүр компаниясын ушинтип сылап турат той башымды. Эми кош айтышып кошбайга сайып кыргыздар казактарга тең бөлдү. Казактардан билбейм бүгүн кандашын неге кем көрдү. Болбосоң окшош эле дой тилибиз, окшош эле дой түрүбүз. Кылымдарды карыткан биз деле кырк уруунун дой бирибиз. Бийик кармаган манасын бир эле биздин дой түбүбүз. Үй жанында турсак да биздин угулбай койду доңүнүбүз. Бизге кандай сүйүңөр силерге так ошондой дой сүйүбүз. Эмки жакшың айтыш болгондо эл баштаган башчылар эл ичиндеги жакшылар ошол эске алып бизди жүрүңүз. Эми барыктуу достор айрылат, барыктуу достор айрылат, баары бир тууган кайрылат. Өздөр деген айрылат, биздей өзөктөштөр кайрылат. Таанышың болсоң айрылат, биздей тамырлаштарды кайрылат. Болбосо суу ичкен кудук чакан бир, суусарды кийсем жакан бир, ордодо томпой сакан бир, олпогум бир жакан бир, тулпарга каткан такан бир да тояшта салам батан бир. Бүгүн оң солдо жашап жүрсөк даңа, туугандар ойлонсок кыргыз атам бир. Эми досуңдун ушул күйүтүн жогоруга кыргызчалап айтып бер. Түшүнбөсө кыргызча, орусча жакшы билесиң, орусчалап айтып бер. Орусча да билбесең англисче сүйлөйсүң, англисчең айтып бер. Эми жардам бергин жан досум, мына кыйналып бир аз жатканга, күч чыгаргын жан досум күрмөлгөн жолдуң ачканга. Мен аябай кеткем сүйүнүп баякында сендей акылман досту тапканга. Жеткирбесең ой сөзүмдү жогоруга, жети тилде төгөм деп жергеңде бекер мактанбаң. Манас театрында бир эки акындан сунуш бар. Эн күрүп эмиң эстеңер, силерге да жумуш бар. Эки акындын айтканы көңүлүңөргө толобу. Казак кыргыз айтышын келерки жылы токтотуп, кытайлык кыргыздар менен айтыш кылсак болобу. Ошондой кылсак деп тилейм, Манас театр жөлөңөр. Кытайлык кыргыз акындар келгенге кыйналбасынчы, эң күрүп жол киресин төлөңөр. Ошондой кылса бир тууган бири-бирине жөлөнөр, бири-бирине кубанардан ошондо туугандыгыбыз уланар. Ошондой болсун дегендер алакан чапкана бир биз менен кошо сураңар. Манатай сенин сөзүңдү жеткирип турам элиме.
Ошондой ел колдоду деп сен да жеткирген Кытайда кыргыз жерине. Ооба, кайсыл жерден келсең де жакшылыктың ойлойсуң. Каныңда кыргыз каны бар, кыргыздарды колдойсуң. Ортого чек аразымдан койсоң да, бирок жүрөккө чек араны койбойсуң. Ал эми башка тилге үндөйсүң. Мен билгенден сен деле Кытай тилде сүйлөйсүң. Ооба, анда кытайча нихау деп сөзүм баштасам, эмне пайда мен сага кубат табырдап жакпасам, андан ары келейин. Башка тилдеңе койчуң, өз тилдең ырдай берейин. Өткөндө сахна чыкканда, анда комуш колго тутканда, казактын ошол акыны, маңдайда турган жакыны, англичан коногун көрүп калган экен да, ошолорго көңүлүм бөлүп калган экен да. Ошондон анан айла жок, айтканын кылып ырдадым. Азыр мына карасам, сенин сөзүң тыңдадым. Чет өлкөдөн келген жок, бирөө суранып да берген жок. Же болбосо биякта өзбеги жок уятта, же болбосо орус жок, же болбосо болуш жок. Айтор эмне эле кыласың, эмне кыйнап турасың? Кааласаң эми мындай кой, сага суну сунасың. Өзүң кайдан келгенсиң? О, жумушуң эмне, кандай бир ырыскыңды тергенсиң? Айтор өнөрүң кандай, өзгөчө кесибиңдин эл билсин. Ала тоо кыргыз жер билсин. Өзүң мен жашым болсо тең болот, өзүм менен тең билсин. Кезегиңди берейин, он саптан таштап көрөлү. Же тактаганды төгөлү. Калың элдин ошентип бир көңүлүм бөлөлү. Анда кезекти бердим кайрадан, Манатайга кол чапчың алдыны көздөй жөнөдүң. Рахмат, уақыт ақындар. Қысқа қайрық. Бүгін ыды кемді мақтайын, ыды кемді жақтайын. Тооматтуу сендей жигиттен ары бақ болот бақтайым. Эми улуу Кытайдан келдиң деп айттың, кантип кытайчаң алты сапты таппайын. О бушоен ихын миңбай, идай илуды вилай, чуңжилан годы юи, о мунгун туңды жинши, 랑омын чаңчы юйгы, 랑омын ганше шиншидай. Bir sözdün aytsam rastap, bir jol bizde doy bir alkak, avaltan gelgen dostuktu bula joolor turat doy kuvattap. Бүгін достықтың ырын ырдатқан дормаң айтам рахмат. Ел жұртқа бүгін ырдатқан ең күріпқан рахмат. Емің ажоғы жессе тілегім, сілерді келем ай сайын мұна көргөні. Мен ырдайды кем тек қана, ырдаваймын тек қана ынтымақтан өңгөні. Ең күріп компаниясының өнерге бұрылып тұрат бөйрөгі. Ақындар айтып кеткендей ары қырғыз болсын дөңөргөлі. Ылайым чексіз өнүгө берсин ең күріп. Бұйырсаң анда чечиле делдің көптігін ошол көйгөйү. Атаңдар, рашылық, уақыт. Endi aziz aka iltimos, ozgina vaqtingizdan bering menga mos. Xitoydan kelgan oshnamga O'zbekiston kelgan oshnaman. O'tgan safar O'sh shaharida ko'rishib qolganman oshdaman. Tilagingga ming rahmat, oshna bo'lib qolaylik. Shunaqa ovoz bir solib Xitoy tomonga boraylik. O'shanday bo'lib yuraylik. Do'stimga bir qarsaylar, qana bir qatura qonni uraylik. Atmara keldi. Ой, два языка знаешь, значит дважды человек. Вот это и есть истина. О, русский язык богатый, друг, это язык Пушкина. Поэтому, братан,
Начинаю на русском, это китайский друг сказал. Сможет ли или нет, короче, Идрис Акын доказал. Ну, если Азиз, братан, с одним словом Идрис Акын у друга заказал. If you want, I can continue in English. And group, thank you very much. I'm very glad. I wish you success, prosperity, and group and friendship community. أنا أستطيع أن أتكلم باللغة العربية. أهلا وسهلا صديقي إلى قرغيزستان وطننا. هذا مكانكم على رأسنا. Devurdadım Kırgızça. Kırgızistan'a hoş geldin. Seni men tengep jatam Yıldızga. Barakelde. Ыдыры сөзбек чырдаса мына колдоп турат эл дагы. Кытайчаны түшүнгөн жоксуң го дейм, аңгесчең түшүнгөн жокмун мен дагы. Рахмат, баракelde. Düşünbөгөн жерлерин түшүндүрүп алалы, убакытта бүтүп калып жүр артка баралы. Эми Кызыл Сууда Кыпчак деген эл болот. Алардын айтылуу болот, өлөңү. Жакында чыккан бир китеп, кичик эмес, көлөмү. Ушул өлөңдү жакшы окуса, акындын артат өнөрү. Өлөңдү бүтүн окуса, бапкемдей чын болот ошол төгөрү. Анда мына давандан ашып келген досуңдун өзүңө болсун белеги. Ейди. Barakelde. 6-cı jup. Kıtay kırgızlarındagı жазылган жыйналган өлөңдүн жыйнагын Идрис Айтыбаевга мына Тайбек Турсун уулу тапшырууда ыраазычылык билдиребиз. Белек куттуу болсун дейле. Айтыш. Мен эми отуруп эле жооп берейин. Белегин алдым агайын. Досум менен түбөлүк достошуп бирге калайын. Кургол кылып кайтарбай, кол саатымды атайын, досум үчүн тагайын. Barakelde. Бар болуңуздар. Нагыз достуктун үлгүсү катарында. Алты тилде ыры төгүп, келген жайын ырдап берген акындарыбызга 6-cı jup